Kinong elam Khasi Students Union na Light League Circle kilapan pau ching sukumen halor ke ching khia jong sarkar bikhlaya bar Assam nagbanta ban pembet yu pur usam padang kini ke arli ki jala da bukan tupat bakandai kat kum ki dulur jong hima Khasi kini ke Light League snat trekam jong KSU ki kentop yak soyong circle Nongspong bar western border area kabaha bak jing pet jong KSU North Khasi Hills habikran bagilat pathai khubor president jong KSU Nongspong circle samla Amos Jun Semli la premchur halor chile dan bor menteri ke Assam de phakni yu mikrofon kat ba uri rong ba udang yathu jing sha baki babun ki chaka kidang ha bapo pur usam ka hima Nongspong Kalian jungi kum reseng hadin bangila ya syong perkhat hai bude berkini ki border issue ke kum keseng hi bangila wi hagabaka jela ke jungi kila form ke regional committee hagaban ini kenduk lang dan banilai lang haga joint inspection rengkat ka Assam te hadin bangila wi ya keba kilawan po ka hima Nongspong keba dan hati ha Henry Boy kata po Jimbergang Baklapara Patgang kata Senong Hawla takat kum ke jinglap ke jungi ki bobon hi ke Nongspong hantu kide bat kidang kwa gitu bat kadang long bat ka jing pejikmi kat ka hadu menta ka pengi tep kalau kidang de bagi ki bahap apo usem jungka hima Nongspong bat bah apo ka jala mekhalia ke jungi te bang i ya katu nagaleng tu sek ni singo ban penramjor ya katu ka jingle jung sarkar Assam betu minister jung Assam habede bagatu ka jing kini wat yang mai pisru katu kala long kemba kim kamdan su kata ka hak ban kran nomor mahu kran ya kajing sisa bat kat kum kajing tip kajung bat kat kum kajing long hak tu kajaka tengilai rusnguru bat ngila iru lembak ki press aba way na pedeng ki badan lang hagar regional committee jong ketika jong kajala meghalia long balasa kesni kim submit na report te nagaling jungi keseng ngin kwa ba wat tang si insiru kajaka wadai hangte kan let sa Assam teng i ka dukom picing pen jiang ye ki bere untuk ngatarai katu ka long babakla mar bebuni jet benre gojongi ki basa anto jaka kimtip wat katu kejingwan hang turu te tanggane ka wei sabangan penkot dikene kejingkerang godang kalong ba wat tang si insiru berhadir bala ai ka report nim kwa bat ladak sarkar kam sngap ya kene ka jing kerpat kejongi ngin saya pada dikelenti ba ni kwa no ba kitu barakhat kin hab haga jela mengelia namar dengan pet ya kamap ka badai no shejar khandai spa lai khandai ke bobon ki jaka hadu menta ngim yo su kim hab su po hima Nongspong namar hajing sisa mensua hatu kamap beto kamap ya boleh sekila pen kelah pong menta handrai kajing sisa lai nang tu nak jaka bagi penlong itu kajing elang kadang jengai kemba 3 kilometer syata isya kaput jongka kasa tengi kuat ba ini jaka badang sak mentah po putu sami hima Nongspong naruk na kawa jongka balakawa unde be ujon kemekhalia jong Nagaliang Presiden KSU Soyong Circle samla match kupar saba habai kran lo ong baki chaka jong hima Nongspong kindai bet ki bandan ke chala mekhlia bakan thop bi kadang wa mau tumur kabadan khaput mekhlia bar Assam man yo musnaulang bang i baka sarkar Assam at sarkar mekhlia ki penbet yo put sam o idap ke jingkeman ke bakrau habang yo sngau bar habang i kila that buar reka ba susi pada kalong ba nakaliang jungi pada habang i pet ya ke jing penbet put penbet sam tengtung kalong no siliang no ya ke jela ke jungi reka kabenta kabara ngadan ban kran kami kapor kalong bangiru ngakran hne nakaliang jong ke isu Soyong Circle bangi pet nia pet benia ha habide bat pupur usam jong ka hima hibor kawe ringi don ru ya ka snat hima nawa mau temur ka bahap ka jipet jong unundo Soyong simsyat te kadon kabenta
baka kaput baka asam tri habang ngila ya lek pek ngila lek jengok ngi i dalaki khmat baka sarkar asam habang ngi keli na kinong snong satu jong ka snong nongwa mau tumur baka lawan ban penkhut ya ki klau ki badang hap apo kahima nongwa mau tumur kawan ke jingwan penkhut ke jongka ke jengmut jongka ngintip henry kabangi bat kabangi temu nakaliang jungi kolong baik ban tamput bat ban kam ya upur usang te nakaliang jungi nong senong satu kila ujor sangi bangi pek ya kitu bijaka satu henry ngisyam bakal ada sisa kata kepati nong tre jongki faras jongka asam kiwan ban kurup bat kiwan ban penkhut bat ban le ai na putar tu bijaka jungi dari dah kabasai tingginya keren sah ini naduk nundo soyong sardar badai pek satu ka snong nongwa tika dersu konsel baka sarkar Meghalaya kadiban siam bat kadiban penbet ha kadiban pek bat kamdai ban no siliang khmat bat kadai ban long baik ke jongi habangi bangi don yakikot kisla bat kiduler ki babiang tika dai ban siam baik tikap kum kaduler ka bangi don ka ba ngi hap banle ya kata tinggi i pada baka sarkar Meghalaya bunsin ki peniat ya kata ka polisi kif antiet ndrengi nim kwa ya kata kif antiet ndrengi kwa bitang ka jongi bagi ya ka kif jong kiwe nim kwa ndre ka jongi kene ke jongi wat si wat kalau ru ngim sha ndre nim peniang baik da kakot ka bangi ngidon hapo kanawa motomor te kata long kentien ka basai bangi haban keren yang kalian konsiru ban kahap cim kiai kane ban kalian jongka government kumju kumle sebuah Uba Risip Pator, Presiden jong KSU Western Border Area, ulai tu bagi pajba Kimun, nomor bagi cingle jong Assam, Kimlapan Pediang, nomor basite ya Ushaban Wan Regional Committee, Kibor ke Assam, Kilawan Rong Sekisnong, Kitau, bak kilas para akti Gibriu, Laki Kwa Bandon, Syaganu ke celah. Kini ki jingkat terput jong Assam, nagalian jongi kumki samla lane kumki dikot jong kaseng KSU Kibun Nashtega area. Hak tu kasih ke bawah yang jangka sarkar Assam, bak sarkar Meghalaya, halal ban penbek yang pun usam. Hang te kisno ki bahap border, kumha baklapara, patgang, cimbergang, haula, ngiladon lang hang tu kasih, bak kecil penbek hang tu kasih kelong pa nagaliang jungi kum kaseng nane naliang jumpa pa ubadon situ kathan ngim da sehun ya kecil penbek ke jongki namar kecil penbek ke jongki ngi ba kisusium lengba ka percentage lengba kecil peniang ki breu di namar bak Assam shwa wan gatuga jinge penbek ki ka sokar Assam hagatu teyau baru sitiau kali rum syaki snong ki thau ki area kali yaslok ya kirang ba snong kawan bu lengba ki CRP ban penting pesmik ya kitu ki nong snong kenang ba kecil penbek ba hadin balap penbek yang ba kin penting ki da ba kin rumbek sapo Assam tingin penram halor kecing le jong Assam ba ki penting pesmik ki nong snong tu berkebaan long ba hadin ba ngilaya keren hagdo kasi bat ki nong yelam jungi nong snong tu kasdong patgang ki ba kapatgang hagajing yara akti jongki 100% sya Meghalaya 100% sya Assam di hadin bagi nasyong banyak keren bat liang jongka kinong kam jongki himan spung bat ni ki samla ki prang tu usodar jongka snong patgang uang ba ngihap hiban wan sya Meghalaya namar ba hiong ba ke jakaran karyang ka trekakta niyo napo kahimanong spung tengin bense balik sya kahimanong spung tre henry ka ba i ba kinong ikmat jungi napo ka jala ga jungi bakiwan hatu kasi ke long along kumba kisulik persen ya kajing penbek atau pun usam henry kimdon keno ga jingi keren la kajing ya ajimut hatu kasi kat tungi i ba nagaliang ka Assam kapen i yala ka jong ka bor wat ban kren lane pensyai haliang u nong kam lane u dukot jongka hima nong spung bu pensyai halor kata uput usam khande usjat ku ikot isla hadu ko kuni u DC jongka Assam kuni lengba microphone hande naliang jongki
nong ikmat jingi na po megalia kim kernai e la ne kim ong e ni penram chur halor ka jingle jongki jongka asam bat ni hagwer ko ni penram ru ya kinom ikmat jongka jela jingi kim don ka respon namanta upur usam namanta jongka ni ka hima nang spum de habdei par kani ka hima nongwa hadu mentang i ba ka asam hi kalawan interest le kawan yakban mudisna yaune usurok ka bahap hapo Meghalaya te henry hapdeng ke jingi pembet put di Assam haga jingi sha ka sokar Assam kamde yak ban persyang ban shnai atau usurok namar ba kadang don hapdeng ke jingi pembet put di Assam dengi penram ru ya kan ya jingle jongka ni ka sokar Assam bar haga ju kapor hangte ka border area ka bha apo nong spum ba ngitip nalu meswa ke don kawa ba penyakat na ka po ka himan spum bat ka Assam de ke jingle jong ka sokar Assam wat ka khendeu ka siap umau ngani usiap kiwan ti hi ke Assam kiwan bu hi la ka get jong Assam deng ba ka forest jong Assam hangtu ha balakhawa ya ka tur ni penram ba ka sokar Meghalaya jingi kampet kam khmi hadu menta mar ba lada kalong kumtu ba ka sokar Meghalaya ka ailat kalong kumba ka jaka kan lek bet syaka Assam de ngi kerpat ya ka sokar Meghalaya lane ya ka district council bahkan Shimkhya Mardor halor gani ka phang khnang ba ka dige jaka jingi ke bedon teki area hapo nongwa bat ha po himanos pung ba hapo balakhawa barnongsai baklapra patgang bangim de bendu katkum kikot Islam